Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu s-salisu wal-arba'un. 43-ci savaq. Sahihun. Денсаулығы таза, здоровый. Маризун аурулу. Табибун даригер, табып. Даваун дары, даун. Ору, шифаун, шифа табу. Муайянатун. Қарамақ, даригердің қарауысы. Исабатун. Тимек, ору тимес. Иддатун, bir qancha. Asnaa, vaqt. Mustashfa, oruqxana. Lam yaktub, жазбады. Ajzaxanatun, apteka, darixana. Saydaliyatun деп тағын келеді, аптека. Астында текст оқысақ. Ана сахихун ва анта маризун. Мен соумын, сен орылусың. Абдуллахи сахихун ва ахуху Абдуррахман маризун. Абдуллах соу, жана анын ағасы Абдуррахман орулу. Атат табибул мариза даваан. Ато берди, табибу даригер орулуға даваан дарыны. Айна юбау адвияту. Қайдан сатып алдың дарыларды? Фил аджзаханати, аптекадан, дарықанадан. Ла тазахаку аснаа ад-дарс. Күлбе-күлі сабақ уағында. Мариза Усману хамсата айямин фалам язхаб фи аснааиха иля мадрасати. Усман ауырып қалды 5 күн бойы. Анан барбады медресеге ауырған күндерді. Истамилид даваа иза кунта маризун. Қабыл қыл же ич дарыны егер ауырып қалсаң, егер ауырған болсаң. Захаба тилмизун иля нахрин фи яумин баридин. Оқуучу дарияға суық күндө кетти. Фагтасала хунака фа асабаху марадун. Анан шо дарияға жуынды. Дарияға. Фа асабаху. Анан ага жетти. Жеттиди маразун ору. Ага ору тиди. Фа ахазуху илал мусташфа. Анан аны алды, жатқызды десе болот, мусташфа ооруканага. Фа аянаху табибу фа кашафа давау фа атаху даваан. Анан аны даригер көрдү. Анан тапты давасыны. Анан ага берди дары. Оны оорусуну тапты, анан ага дары берди. Бақият тилмизу маризон аля фирашихи айддата айям. Оорулуу окуучу қалды төшөгүндө бир канча күн. Вакана ябки касирон. Жана көп ыйлады. Баъда саласати асаби'a шуфият тилмизу мин марадихи ва захаба иля мадрасати. 3 жумадан кейін Шуфия шифа тапты, окуучу оорусудан. Анан мектепке кетти. Хал саалтал муаллима ан хазихил мас'алати са'бати. Сурадыңбы мугалимден бул кыйын маселени? Ла ма саалтуху, жок, сураганым жок. Лима лам тас'алуху, эмнеге аны сурабадың? Кана яджибу алейка ан тас'алаху анха. Важип болот сага андан сурамак.